clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule September ni somni le paruk sang ni somni panga ania tuntuma po hian Khawvel buaina chanchin thar langsar zual te kan ngai thau le do nani ladaka state a hlan kai phut wanga nor hoi hota buaina nasatak achu achun joma wangin police le paramilitary force te chuan nimin khan buaina nasat namun le a curfew an puanga buaina chuak wang hian mi palian thito a mi somriat chuangin hliam an tuar to bokani police lam hian buaina chuak wang hian mi somnga an man to bok le apex body chuan state le ladaka 6 schedule pek ngiatin nilai ni khan le a BJP office ko ta nor an hoi hota boruak so sang zuin poi khoina sang sang a thleng zui ta ni buaina chuak wang hian khopui sang sang a mi panga aya tam punkhom khap ani zuya kargila po climate activist sonam wangchuk thlopin Kargil Democratic Alliance tuan punkhom hi an khap ve bok wangchuk hian Ladakh state pek phuta hun re tak chong hian nor a hoi hot chu le a buaina chuak wang hian ati to pani lungoi lo na lan tir tu te hian BJP office le lir theiba ka hill council headquarters te an suwa sama he hian tiam chin am lova curfew puan hi a hong chuak ta ni police lam chuan curfew in a huam chin hun chu ne taka thunun ani tian tar lang LAB le KDA te hi Ladakh state a hlan kai le 6 schedule pek phuta kumli liam ta tanga an nor na amazing hlap tua an lo tang photo thina ni an thil nge chungchanga hian sarkar lai pui lam nen voing mazat in beto in biak le hunatan hian October ni rukruat ani External Affairs Minister S Jason Karchuan New Year ka 18 session United General Assembly ni karlaka ram sang foreign minister te koma Jason Kar hian Mexico Sibras le Pacific clear karam foreign minister te komin tho dan tur te asoi puyani hei hi India in Khawvel ram sang atho puina te chak tura ain pek na ti chian na ani thua soi Jason Kar chuan ni khan Mexico Secretary of Foreign Affairs Juan Ramon de la Fuente nen anin kom thu social media tarlanga Juan Ramon nen hian thodun na tur ruangam thar siam chungchang an soi du nani Sibras Foreign Minister Constantinos Compos nen rampani thodun na kalpui mek chuan thirlet boka omzeni le dai reizo ka thodun na ni zeldan po an soibok External Affairs Minister hian Pacific clear ka ram shoi tu sang te chu nilai ni ve khana koma akom zinga hian Marshall Island Tuvalu le Palau Foreign Minister te antel Pacific ramtene na thodun na konga in pen thu jok nei zela thoho na tha siam chunjom chu India thil tumber ani thua soilang 18 session UN General Assembly hi September ni kwa khan ni chan ni in thole ni khan high level general debate ni chanani Jason Kar hian Forum for India Pacific Island Cooperation Foreign Minister US Energy Secretary Chris Wright chuan nilai ni khan New York Foreign Press Center a thu thar la khom tu te kom na energy huanga thodun na le insum don ton na chu Indian en zau zo ka ni zel andu thua soi right hian India chu natural gas lungal thei nuclear le erang bol na fuel te manga sum don na zau zok nei puyata na tho pui thatak an ni thua soi US in India la ka chi ati pun nuwa energy huanga tho pui tha ati le ti lo an zona changin right chuan President Traman Khawvel a remna le muan na adu wanga amalak na wangin chia ti punsak an ni atia India chu energy huanga sumdon ton na nei pui nge chu kan duani ati ji bok India chu Khawvela democracy ram lian ber ani thule economy thang duang tak ani thua soilang bokani India chuan energy achok lu chungchanga ram chunga mo le du danang zela a lei tur thu alo ti chiang to Russia oil a lei po khotlang ram ten Russia shrek na anti chua nuwa khan ni in mantlom zokin a lei zelani hewang hian India chun oil ammo chu khaila kom lovin ani thei pha bok Prime Minister Narendra Modi chuan nimina Greater Noida a third edition Uttar Pradesh International Trade Show 2025 a thua soya India le Russia thodun na chu hun re tak chung auto ani thu soin anin thian thana chuang het zual zelani atia India le Russia chu ral thum AK203 le
Brahmos Michelle siam chua konga an tho dun thua tar lang bok PM Modi chuan tuna he tet so aram tho pui chu Russia nia chumiam zia chu hun re taka tanga tho dun to na ti chiang tu ani ati soizomin India chuan sipai ta hui ti chakna turin ram chunga siam man awar chana he hi ram dang atanga chok lu ti tlem na tur kongani ati bok Modi chuan Khawvel din hmuna chet vel reng lai kara po India than na chu angai rengin akal thua soilang Defense wangam hason na tur chu Uttar Pradesh a intran mek thule haral thuam tam tak siam konga pom hasoi tu ani chho abe sei thu Modi chuan a soilang bok manike a din thina turin ram chunga nge achin felna ngai tu chu thil tu takania product sang ram chung nge ya siam thei apiang siam zel chu atmanirbhar Bharat thlen thei tu turani Khawvela greenhouse gas di chuak nember China chuan an gas ti chua chu kumsang ni somthum le panga a za pasari emo za somin ti tlematum don ti President Xi Jinping chuan ni lai ni a high level climate summit a virtual thua soina atar langani China in carbon dioxide gas ati chua hi Khawvel pumin ati chua tanga za somthum le pakhat chuang atlingani President Xi chuan wind le solar power capacity chu kumsang ni somni ain aled rukin antilian don ti asoya forest stock bo cubic meter tu le dingon somni pali chuangin atam to ti asoi bok motor hral chua po electric motor chu hral chua tam ani chhomek ni natar langa Xi chuan develop ram te chu sikle sain thlak dang lam chak veng tura malak na konga hmasoi tu ni turin a som ngal bokani New York ka UN headquarters sa climate summit ne a hian ram za chuang throi tu te chuan greenhouse gas ti chuatlem ani theina tura malak dan turte an soihova sangni sompanga Paris climate accord noya ram sang te chuan kumnga chunga malak an tumdan ro man na te an thelu ngai bokani climate expert te chuan China in greenhouse gas ti tlem atum na hi atok lova alungoi thak lo ti an soi he a tamzokin a target hi ti hnemangai ani antia Center for Research on Energy and Clean Air chuan China in gas ati chu hi za somthum vel tala ati tlemangai Indonesia sarkarin zirlai na pangte chachun athlona semchin free meal program noya e turan sem a2 zirlai na pangsang ruksali somnga le pani chu food poisoning wangin andam lo to Governor Debi Mulyadi chuan West Java province atunkar chungin hun palia food poisoning hi athleng lea mi sang khatin andam lo phati asoi NGO te chuan free meal program hi ti topri turin angen ngal bok President Prabowo Subianto flexi free meal program atan hian US dollar tluk le dingon som ruwa man ania kumin January thlajang khan man chan ni in mi maktadoi somni chuang hena ei tur hi sem ani to sarkar chuan kumin kum topa nu le naw pang maktadoi somrial le pathum de sem manatum ma se ei tur sem le an buat saidana soisel na atam hle Network for Education Watch how to Ubai Madrazi chuan Parliamentary Committee hena sarkar chuan program hi ati to bia ei tur semte urukso ka enfia le en zui ngai ti asoi Center for Indonesia Strategic Development Initiative point sarkar chun ei siam na mun chauka in kol ani dan tura rom han fel fai taka siam lo nia soin free meal program hi ti to pri turin androd bok NGO sang chun he program kalpui tu National Nutrition Agency chu ei turan pek chuate a resel thaim ti ngai ven thaturin an nge na an sem chu thin zinga tamjok chu ei tur resel tha ani lo ti an soi agency ho tu dadan hindayana chuan food poisoning thin chu poyati thua soya hemi chung chang hi sarkarin a chui chiang United Nations General Assembly nei mek a nilai ni khan Syria President Ahmad al-Sara chuan thua soya kumsum rukdon nuwa UNGA Syria President zinga thu soi le ma saberani UNGA Ahmad ma Syria President thu soi nung ber chu kumsang kha zakwa somruk le pasaria nawredin atasi thu soi khania hei hi Arab le Israel war zo nu lokani hei indona hian Syria chuan Golan Heights athunun na chu sakania kumsang kha zakwa somrial le pakhat khan Israel alu azui bok kumsang kha zakwa som saria ta si pai thla a Syria a asat chung kwain thu nei na an chan chho kum som ruk don dictator hnoya omin
rami puite torna nasa taka thlenga mitam tak tha an ni bok kumsom nga pali chunga sa chung kororel hnoya omchungin UNGA hian Syria ayo in Foreign Minister Hlir an kalchin nikum December thla khan al-Sara kai shwain President atangin Bashar al-Assad chu pai thla kania kumin January thla khan interim president atan al-Sara hi lak luani Syria president chuan anram president hlui Assad ro relaya khothlang ram sang sang ten anram an shek na allo siam to chu hlip turin ange nani Israel chimlama eilat khopui chu ni lai ni khan Yemen atanga drone ka chuin ka fu ania mi som ni le pahni an hliam Yemen helpol Houthi chuan drone hi an ka ani ti an soi ngal bok Iran thlop Houthi helpol hian Gaza Stripa Israel le Hamas in dona thlen hnuwa Palestinian te an thlop na lan tirin drone le missile mangin Israel hian ka phawani masian ka chu atam zo hi Israel chuan alodan saka then khat chu ramru ka tla in chiatna an thlen vak ngai lo drone manga be ani hnuwa Israel Defense Minister Israel cuts chuan Houthi vauna ati chuak ngala Israel tinatu chu ale charia na in thungrul aniang atia Israel sipai te chuan hliam tur te chu damdoi in panpui ngalan nia anjinga pahni chu an din hun athavak lo tian soi heti lai hian Israel sipai te chuan Gaza sipa be puyan thlak chunjom zelbok nilai ni khan Israel sipai ten Nusairat refugee camp an be na mi som pahni an thi ni in Gaza a al-Oda hospital chuan asoyani Taman Middle East remna omnan rotna point som ni le pakhata siam tunlai chu ni wek khopuya UN General Assembly voi som riat na nei me kania UN member Ramza som ko le bathum palai tele ram shoi tu lok an fuan khoma Israel le Palestine in kar boruak chu thupui bera an nei ani deuh bermai Israel PM Benjamin Netanyahu le anupui po he UN General Assembly atel turin Ben Gurion International Airport Tel Aviv atangin an thlok chuaka airport ami za som nga vel lo pung khomin Gaza Stripa in dona ti topa Hamas so ten mi somli le pariat an shen be te chuatir dan ngai tu thoi turin an phu tani PM chuan UN General Assembly a New Year ka zir top ni jingdar kuwa a Palestinian le Hamas chungchanga Israel din hunte tlang shek shokin a puangang Hetilai hian US Special Envoy to Middle East Steve Witkoff chuan tholenia US President Taman UN General Assembly a thua soi hnuwa Arab ram shoi tu te muim Middle East a remna le muan na om theinan le Hamas so ten an miru bo le shen be mek mi somli le pariat an chua dan tur te le in ka haini dan tur te asoi puya Tama chuan rotna point som ni le pakhat asiam ni in Steve Witkoff chuan asoya ma se ngang tak nge puan zar ani lo thungani PM Benjamin Netanyahu chuan Israel ram achu asan malokin Hamas firfiak te loman pek na turin engtikong zong ma in Israel chuan aram chungril lailia Palestinian hote independence kan bedon lo ti in Khawvel ram shwai tu te nor na wangin Israel chuan aram himna tidar thong theile Judan ham himna atan la siam turin engma antidon lo ti asoi chiang le ani Netanyahu hian Syria ram president thar chu ramin lai china siam thar turin mai chana bia katuma ahun ero puan anilo Netanyahu hian avoili na tan president Trump amule anga khun khan taka thil an soidun hnuwa Israel a hoin chumi huna Khawvel hriata Israel ten Palestinian an mu le an din hun dik tak apuangang US official then khat chuan Israel hardliner sarkar durum takmain Samaria le Judai rama judate in ben belna turam the thar an tum chu President Taman rem ati puidon lo ni in political news chuan asoya US chuan two state solution chu ram dang ang bokin apom puya ma se tun din monairo Palestinian independence pompui thot chu tu lo le Hamas mi fir fiak te lom na tur le lom man pek nang chau turani ti in Khawvel ram dang angin apom pui ve duri lawani Tamarot na point som ni le pakhat asiam chungchang thu hi Saudi Arabia chanchin bu Al Arabia News ziakani Hamas hote hian Gaza khopuya tunkar Sunday khan UK Canada New Zealand le Portugal ramin an independence an pompui na thu an soi hnu laka
Gaza Stripa Israel sipai te lo tran pui tu apu kok tu tia Palestinian phatsan tua anpu anman te chu ko thlera mi pui tam tak mu lain an mai tuam sakin an kap hluma tuna mi panga te chu Israel te ran pui tu an ni anin puang lea anom dan tur ngai tu ame kan ni atiani hetiang Hamas che dan hi Palestinian tam takin an thlop lain then khat chuan an du lo hle Gaza kho pui hi Israel sipai te chuan lu chua tumin kil thuma tangan an hual vek to a Israel hian an sipai division pathum lai chu ko kirin Gaza kho pui Hamas hel sang ni tanga sangli inkar akoto pa tang te tingmita thian fai turin an jim tot me kani UN chuan hetianga Israel sipai ten Gaza kho pui an lu chil bai chuan mitam takin an thi phale don ani ti in dona ti top turin Israel an phut na sa hle Turkey President Tayyip Erdogan chuan Gaza indona omlova Israel te hian Palestinian hote suata then faina an nei ani ti in apu chhle Russian Ukraine arun khan Mariupol khopuya inkul Ukraine sipai battalion in pedu lo hardcore Ukraine sipai sangkhat chuang te kha tukzal tumin abeina sa hlea Khawvelin adem lui hausi lo Israel ten Gaza khopuya Hamas so man khoma an zung nen lama phoro a tuk tlom atum chu Khawvelin an ngai the hausi lo Gaza kho pui hi Israel sipai Nahal Infantry Brigade chuan an lu chil me ka Hamas ral thuam chek le tran mun kho na anti chenual to tuna ringot Gaza kho puya mi pui nuai ru le singli te chuan hun him panin Gaza kho puyan chu san to ni in Israel sipai te chuan an soya Gaza kho pui chung Sheikh Radisson Sabra le telal huk mun te chu Israel sipai te hian an thunun to a soyani Hamas ho te post sniper mangin allo beile ve mek boka Israel sipai 77 Armor Battalion Commander Major Shahar Nathaniel Buchaklo le 132 Battalion Staff Sergeant Chalachiu Simon Palames te chu Hamas sniper ten an lo ka blum Major Buchaklo hi an armor vehicles chu Hamas ho ten rocketin an ka pa aliam tur lovin athi ninan soi Israel sipai te po Hamas sipai ralma tonga omte chuan ka phlum nual boka Israel sipai te chuan Hamas ho te hian lo ma chon satli ringol lovin fing harem se takin an lo changin an be thina mi pui kara khopuya indona ani awangin mi pui tortir lo zonga be a chet lak anga awangin an tumangin Gaza khopui hi an phindar themai big lo ani ome Hamas ho te hi an chi ai tran viau to ti ania US President Trump nena ni somruk chunga in ka hai siama an miruk bo chua an du tirot na an thlen chu khatari palai te kuta omme kin an soi Israel juda te hian an kum thar Rosh Hashanah chu September ni somni pathuma tanga ni nga khan an lom zo chawa hetengal him taka an kum thar man lain ven him na po uluk taka kalpui ni in Israel Defense Force Central Command ho tu Major General Avi Blat chuan khoimhuna po sipai te in ralwing tura ria tirin ven himna sang bernen Israel ram chu IDF sipai ten an veng ti asoya khoimhuna ma buaina le harsat na a thlen thu riat anilo atiani heti lai hian Yemen rama houthi helte chuan Israel ram chu drone le missile manga ron sai le in eilat hmuna Israeli mi pali in hliaman tuarani Spain le Italy ten in dolong Gaza bula antir Spain ram chuan Palestinian independence apompui hnuwa Israel hena ral thuam shal akhap zuya Gaza Stripa Palestinian chom dolna pek tum samat long kalmek chu drone manga be ani awangin le Spanish mi antel ve awangin kan mi le sa te ven him chu kan ti tur reng ani ti in Gaza pana flotilla long veng him turin anin dolong antir ti le Israel ram po an hriat tir to ti an soi Italy Defense Minister Guido Groscato point samat flotilla long veng him turin Italian Navy long antir ti soibok French President Emmanuel Macron chuan US President Trump hena Gaza indona tire thoi turna phuta Nobel Peace Prize chu Gaza buaina ti re ti top ani lo chuan don thei ani lowang atiani Spanish PM Pedro Sanchez point Israel chu Gaza a indona ti top thuaya mi pui ei tur nei lo pek tum samat flotilla long chu thataka Gaza thlentira
lo dang kir lo turin Israel a phut bok Morocco President Aziz Akhanat chuan UN General Assembly a Gaza buaina ti top thoi turin adu ti soin Israel dem hlea Indonesia President point Gaza Strip a UN Peacekeeping Force da ani don chuan sipai tho an hre lo tia soi President Trump na point som hile pakhat te hi chiang kwang taka puanzar alani lo wangin Gaza Strip a Peacekeeping Force da ani don le don lo ala chiang lo wani Trama lungoi thei ngang lo tunkar thole nia 18 UN General Assembly New York ka thu soi tura President Trump le anu pui Melania tekal chu main hall an lut chho tur rabi virkal the an kaldonin atop chuta ke inan kala anu pui chu atlo chawnin an soya chumi hnuwa thu soi lain UN palaiten tong chiruka an ma ni tong an lo hriat thei tura tong le linna chu a chejui boka he thil thleng hi White House lam chuan President Trump athu soi turti balha tumna a ngain atitu le mo phurtu te chu US Secret Service agent ten an chui meka hriat chu an ni chuan threm an ni turani ati ama Donald Trump nge point hemi chung changa thil pahni hi sei tok takin Truth Social platform a aron ziaka kathu soi turti balha tumna voi ni na hi US Secret Service ten an chuyang hetiang thil ti tu te hi zaklero se atiani UN thupuang tu Stephanie Dujarric ero chuan hetiang thil hi ti lui nilovim ti zual pal ani thei President Donald Trump videographer chu White House lam chan ania UN mo phurna anilo atiani kan Khawvel man mek hi avalo buai te noi em vele chuti chuan ngai ven ro engnia nge inlalpa chu a local don in thresilo ani le hun chu